Gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza ekinyitie cikaro-ini cia bunge ya Meru mathaini ma miaraho ya Jumatatu kuria anyititwo geni ni gikundi kia MCA makionekana kumuhimbiria undu uria utari wonekana kuma riria atongoria moire utongoria wa kaunti ya Meru. Thutha ucio Kawira na MCA ya matafanitie mucemanio wa keheri-ini ugitongorio ni mubunge wa kaunti Elizabeth Kailemia makiguithaniria guteaniria ngurani ciao na kũrutithania wĩra hamwe, ndomereri yao ikiumagario ni nyĩmbo cia ũkũngũĩri. Tumeamua kwamba hakuna mtu atakumbuka yaliyopita. Yule alikuwa impeached, wale walikuwa na impishana, yote tumeweka nyuma. Tumesema ni kaende ya maendeleo na kabati ya maendeleo. Kwa hivyo tunafuraha siku ya leo kuleta ujumbe kwa Meru ya kwamba we are one. Kwa hivyo sisi tunataka kuambia Meru na Kenya mzima ya kwamba sisi tuko kitu moja na tumekubaliana kwa miaka 4.5 ile imebaki tutafanyia watu kazi na tutakuwa timu moja. Hamwe na maundu mangĩ atongoria ni marĩtie igũrũ rĩa kĩgĩna kĩa ũkũria wa ward kĩrĩa kĩheanagwo kũgera kũrĩ MCA o ward ĩkĩrĩrwo mũigana wa ciringi mirioni 10 iria ciendekithĩtio budget-inĩ ya mwaka ũyũ. Ĩndĩ thutha ũcio nĩ maiguithanirie gũkarĩrĩria mũigana ũrĩa o ward ĩkaheo amu ma MCA ya marendekithia maheagwo mirioni 25. We have agreed that what is available for us, that is the 10 million that is there in the budget, to utilize kama waheshimiwa tuingie mashinani kuanzia kesho. Hiyo ingine tutazungumuza as we continue, tukiongea tutajua pahali tutajifix sisi wenyewe, maana kaunti ni yetu na kila mtu ni muhusika wa hii kaunti. Kumana na wĩiguano ũyũ mũtongoria wa rĩngĩ bunge-inĩ ya Meru Evans Mawĩra rĩu nĩorĩtie Kawira ahe bunge ĩyo marĩtwa ma andũ arĩa endekithĩtie nĩguo kũrũgamĩrĩra iturwa cia macici o hamwe na anene a bodi itiganĩte nĩguo makorwo makĩhĩtũkio nĩ bunge ĩyo. Na sisi kama bunge letu la Meru tumeambia gavana wetu kwamba sisi tuko tayari yale ambayo yote yanahitajika kufanywa na bunge, wale mawaziri ambao hatukupitisha, wale chief officers ambao hawakuweza kupita kuletwa katika bunge letu, supplementary budget na mambo yote ambayo yanahitajika sisi tufanye kama bunge, tuko tayari hata kama ni kuanzia kesho ndio tuweze kufanya make sure that Merians do receive their services that they do need so much. Atongoria ni macokeirie President William Ruto na munini wake Rigathi Gachagua ngatho ni undu wa itemi riao hari kunina ngucanio iria makoretwo nacio. I'm representing the National Assembly and they are very happy. They have agreed with the process and are very happy. I'm sure where our president is right now, he's smiling because this was his wish. He's a man of peace, he's a man of honor, and I'm happy that Meru is now back to his honor. Nashukuru pia His Excellency the President and the Deputy President, because when Her Excellency was taken to the Senate, hao walisema mama rudi Meru, afanyie wa Meru kazi, fulfill the dream, fulfill the manifesto ambaye aliahidi watu wa Meru. Ngucanio cia kaunti ya Meru ikoretwo igĩthiĩ na mbere kuma mwaka mũhĩtũku kuria ma MCA mahagũrĩte Kawira ĩndĩ akĩhonokio ni Senate. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.